پشتی بریا ravekşana hêzên Amerîkî ji Sûriye û avakirina navçeya Aramê mijara herî germe ji bo hevkêşa siyasiya Rojhilatê Çemêferatê. Şrovekarên siyasî behsa sînaryoyên avakirin û rêvebirina navçeya Aram dikin. Di çarçoveya beşdariyê di bernama Civad de, ku pênşemê demijmêr heştê şevê. Wê li ser ekranê arkê were bexş kirin, Mehsen Tahir, endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku sînaryoya vegera rejîma Esed bo navçeyên Kurdistanê li Rojhilatê Çemêferatê zehmete were cîbcî kirin. Sînaryoya herî nêzik derbasbûna Tirkiyeyê ew jî berêkirineke Amerîkî Rûsî. Ew şert û mercê gefê Tirk dixwînin wa şertê xwe jî hêdî li ser erdê wê bicî bike. Çi Tirk çi dewleta Amerîkî çi Rûsî نه جمعیات خیرینه دبر برجواندی خوی دولتی ده برجواندی خوی نشتیمانی ده کار دکن اگر واوی او بگو هر کسی گو وی کاری بکه و هنک شرط خواه لسر عرضه لسر میدان پیک بینه سیناریو هری گمانا من هری نزیک و ترک و رحنکا کست بدن عفوا ببورا و دولتا و امریکی و رحنکا کست ببدن دولتا ترکی گو سرپرشتیا و دبرا اولا بکه و ادبیجم ویج یک دیجی و دولت خلیج و حتی وقت فرنسا و هناك دولت اوروبیجی و آلیکار بن به مسئله را و ندوری به سیناریو بن یعنی اتخوازم کرتایی بیجم سیناریو دو سیناریو هبن یک جه سیناریو رجیم گوری دستلاتا خوال سر دبری ببه او پچکی دوره جبرکو نها وقت نیوه یا هری نزیکتر او گو سیناریو دولت امریکی و رجیم ترکی و ارینی تعالی روسادا و بتمویل دولت خلیج و بأری کرنا هنک دولت اوروپی وک فرنسا وک المانیا و دبرا اولا آبا بکن. جه آلیا خواه نواف رشید سروک نونراتیا هریما کردستان یا انجمن نیشتیمانی کرد سوریه را گهاند که پیوسته لشکر روژ به ببشک جه پروژه نافچه آرام جبر حتی وکنها توافق ناف دولتی لسر درباسونا لشکر روژ نهاتیه کرن. پشمرگ روژ یکش صدمه حتی آنها نکاریه درباس ببه نجبرگو پیدا قبول ناکه یا هزن سوريا ديمقراط قبول ناكي بر توافقك دولي اللي هي أريكرنا توافقات دولي سرنبويا وقتا دفرا آرام تشيبه توافقات دولي تشيبه ودرباس ببن وقرك بشكي سركبن دوي دفريدا بر دفرا وانا خلقي وانا وباراستنا ودفرا خوا واريكار بن آراميا ودفريدا بيجمش خوا أفايا قرك أف إيجاري برپرسیاریا دیپلماسیا کردیه انجمن اجتماعی کردی آگو ایرو روج دخبته والحردری وكاربي حمو دولتها بين سرسريوان بريان هاجي ديتنا امريكا وروسيا وحتى دولتي دردورا سوريا جي سرسريوان تركيا دوی بین دیتن و سر میزار کماناف دولتی دوی گفتگو ببی و ببی پروبلمه که جوی وهانه را دوی پیشمرگ روش بشک بن. اروها حواس عقید اندام دسته دانو سندکارا سوریه گوت که دوی نافچه آرام ببه پناگه که آرامه جبو توایا پیکاته نافچه هروها ریش بو وگرا پنابر نافچه وره وکرن تا که وگر نسر زیدن خواه. یک مسئله چیکرنا اب هریم ببه بنگهک تیدا خلق ویدا وری تمامی آرامی بجین و ری بی وکرن پیشگاه خلقیم پنابر را ورن وگرن سر جیه خواه و ببه بنگهک پاراستنا یعنی چاره سرکرنا سیاسی جه درباز به هر وها ری نده شرکی لشکری هندره وی هرمه دا چه به چج آلیه ترکیه یک آلی درباز بیل هندره و هرمه هر وها ریل بر گروپ تندراو بین گرتن گروپ تندراو نکارن جارکی دی خواه الوی هرمه دا ببینن. وكاتش روبكرن كوبريا رافكشانا هيزن امريكي جي سوريا باندورا كمزن لسر هفكشا سياسيا نافچه دروست كريا و بيكاته نافچه جاوريا رومبونا اسوين تايبت بپیش روژا نافچه خودکن.